Салам бардыңыздарга, урматтуу катталуучулар. Бүгүн 11 июнь 20 жыл Кара Суу шаарындагы Омат идиш аяк базарынын этегинде жайланышкан пластмасса идиштерин сатуучу катардамын. Желим идиштердин баасы канча? Тазиктердин баары? Оптумга 10 литрликтери 70 сомдон. O kızıllarınız 80 сом. Кызылдар 100 сомдон. Размерине карап. Навальныйларчы? Навальныйлар 130дан оптумга. 150 сом штука. Гүл салгычтар? Мусор салгычтар кичинеси да бар бар. экен, а? Мусор салгычтар. Kızıldır kiçinesi var mı? Ноор 30 сом кызылда. Ноо кичинекей бар. Ayşe. Кичинекей азыр көрсөтөм олар да. Ноо канча литр? 120 сомдон. Neler? Kaça litre? Булар 10 литрликтер. Кичине көрүнөт экен, 10 литр суу батабы? Канча ушулар? Çölü benim. Булар демеден. 70'den. Çömüşler. Сом экен. Штаб 13 сомдон баштап 25 сомго чейин баражат. 25 сомго чейинби? Кичинелери 13 да? Кичинекейлери, ооба, кичинекейлери, мындайлар 13төн. Анан 18ден 20-25. Чоңуна карап кетет экен да? Размерно. Бул идиштерчи? Бул Идиш туз салгыч, 50 сом, шекер 80 салса сом, болот. 100 сом. Турецкий булар? Турецкий. 50 сом, 80, 100 сом дейт. Размерине карап. Буларчы? Алар 55, 65, 75, анан 95. Кичинесинен чоңуна карап 55, 95. Булар да Турциябы? Туркиябы? Өзбекстан. Өзбекстан канча булар? 95. Даналап сатылабы же комплект ба? 3 штук ба? 95, 3-ө. Оптомгобу? 90-95 дейт. 150 чоң эки. Детский стулдар. Кичинекей 150. Каршы салгычтары 50 сомдон. Кичинекейи, чоңдору 100 сомдон. Туркияныкы. 80 сомдон. Атмостор 80 сом. Өзбекстандык да? Горшокторчу? 85'ten Optum'ga. Optum'da senasını aytırayın, değil mi? Optum senasını aytırayın. 85'te bunlar. Bunlar 55 somdan, egar garşoktur. Bunlar cip garşoktur 100 somdan. Bunlar 140 somdan oklar. 140 чоң, а? Evet, çok. Гүл салган горшоктор бул. Bunlar emeden 55 somdan oklar. Bunlar 80 somdan oklar. Bunlar 140'dan oklar, Optum. Bunlar 110'dan beri atağız. Bunlarda 160, 170 veririz. Розница кандай болот? Канча кымбат? Bunlar 180 som, 150 som, 10 som ile razisi var. 120 som, bunlar 60 som, 5 som ile. Булар эмнелер? Архизея 150 somdan, 130 somdan. Çoğun kişilikleri. Bunlar Turецкий 100 som. Çoğun tazikler 600 som, 3 штука 650 som, 450 som, Optum 400 som. Канча литр? Bunlar 90 litre, bunlar 110 litre. Буларчы? Bunlar 25 litreliği var. 120'dan 150 somunu satıyoruz. Anam 130 somdan 110'dan Optum. Litreden karar var. Kartoşka salganlar. Ушулар канча экен? Bunlar 120 somdan, bunlar 100 somdan. 100 сомдон ба? Мына тазиктерчи кичинекей. Tazikler 70 somdan. Razницаға 80 som. Детскийлер 250 som. Жаңғырға yok. 250. 250 som. Optum'da 200 som. Bunlar 150 som. Razницаға 200 som. Разницага 200 сом дейт. Мыналарчы горшоктор? Горшоктор. Айтыр эле. Чекеден эле. Бир чекеден айтыр. 01'ler 15 somdan. Bunlar emeler 20 somdan. Bunlar 35 somdan. Çoğu 50 somdan. Optum'da 30 som 45 somdan. Bunlar 20 som, 50 somdan. Bunlar 45 somdan Özbekistan'da. Bunlar olsa
100 сомдон. Оптомга 85. Uzundarıçı. Uzunda 125 oktомда. Optamda. Uç tuka 150 sap. Buna kızıldarıçı. Kızıldar set şuna var bak. Bunlar set kadar 20 сомдон, 30 сомдон, 35 сомдон. Zemesine Varçı. sepleşme. Bunlar 50 сомдон. Uç tuka. Olar Özbekistan'dıkı da. Bunlar oşton çıktı. Oşton çıkıyor şular. Şunu Özbekistan'dık. 30 сом, 35 35'e çoğunluğa kadar. Bunlar 80 сомдон. 80. Bu 70'ten. 70'ten bularçı. Bunlar arkalı razmerine qarab. 150 сом, 120 сом, Şoңdары. 250 сом, 300 сомдор. 350 сомдор. Çoğunlar 350 iken de 350 300. Asma garşoklar. Kaçadan gülga? 50 сомдор. Оптом 35'ten. Optum 45'te. Burada 50 сом. Her türlü setler var şular. Sonun eken şular. Olsa 250 сомдон. Optomga 220'dan beri. Gutkalar var. Vardı da şundaydı. Uzunlar da ошондой да. Uzunları da. Narxlar, российскилер бар 200 сомдон. Nalar var? 250 som eken buna. Solcu uçlar. 200 som bu. Çoğunça. Cevap deganca. 140 сомдон. Оптомга. Optumda o. Şavuli da. Buna jelim plasmassa çeliklerin ergança. 85'ten Optomga 10 litrligi. Anan 12 litrligi 120 сомдон. Buna kok jana bükülgön çelik mi? Kişineke yok. Turgun çelikler yok bizde. Yok mu? O çelikler var, uzun çelikler. Uzun. Şık çelikler var. Kança şu? Optomga 100 сомдон. Optumda bizim bışık çelik kuşları. Temir çelik var Özbekistanlıkta. Kança şu? 80 сом 10 litrligi. 12 litrligi 95 сом. Buna kişineke çelikler kança. Kişinekeyler 60 сомдон 5 litrlik. Совсем ne var? Kişineke çıkıyor. 40 сомдон. Kırgızstandın бардык жерлерине заказ алабыз. Гүлтүлүк, мына идиштер боюнча. Ушул эжеге чалсаңар, жеткизип беребиз бардык жерлерине. Bu sapatlarına garantiya var ha? Бул сапаттарына гарантия бар, мунулар полный Турциядан келет. Buna gülü dişler mi? Гүл идиштер Турциядан бардык немелери. Түрк балдар прямой доставка менен алып келип берет. Мунулар полный. Мунулар Өзбекстандан чыгат. Nalar var? Burada gülü dişler. Жок, гүл идиштер эмес, булар баягы Кашык. неме койгон, каш салгычтар, сушилкалар. Suşilkalar. Сушилкалар. Nalarçı? Булар Турциядан келет. Elma, bulazık, seti. Каш салгычтар мындай. Жашнакай. Sonraki için görsetçi? İçin. Мындай. Чукур. Каш койгондо жыгылбайт. Sapatı жақшы. Сапаты өтө жакшы. Garantiya бар deyip. Гарантия бар. Türkiye'den, anam dağı, Özbekistan'dan da gelir. Өзбекстандан келет, Кытайдан келет, İran'dan da gelir. Ирандан эле келет. Ирандан көп келбейт, сапаттуу кымбат нерселер келет Ирандан. İran'dan. Бардық товарлар заказ менен жөнөтүлөт. Заказ менен Жети областка дери жөнөтүлөт. Карасуга Жети областтан машина келет. Вторник, суббота күндөрү. Заказ берсе жөнөтөбүз. Азыр мына жерде эле алыс жерден келди. Каяктан келди? Таластан келди окшойт. Таластан келди. Заказ алып жаздырып атат. Жаздырып атат. Ошо YouTube каналынын аркылуу келди. Келе бериңиз. 250. Мына канча эле? Кыз бурак. Мына канча эле? Mına çaralar kaç eкен? Bunlar da mısırlı. Эки свети бар. Булар деле жакшы, мына офисный 200 сомдон. Муну тепмей ачмай офисный. Yemirlikler de optan бересиң. Кийимиштер оптум 17 сомдон. Өзбекстандан чыгат. Сапаты жакшы. Розница да бересиңер? Розницада беребиз. Батап кеткен балар, а? Берки сыкмайчы, шоба, губкалуу. 220 сом. Беркиси сыкмай. Бурамайбы?
200 сом. Кол жугучтар. Айнек жуа тургандары бар, Айнек жуа турган. Айнек жуу тургандар кайсылар? Айнек жуа тургандарыбыз бул жакта. Булар турецкий кол жуй турган ламинаттарга жылтырата тургандар. Айнек жугучтарды көрсөтсөлөрчү. Ал. Айнек жугучтар кайсыл? Мына айнек жугуч. Канчадан булар? 200 сом, носы 150 сом. Көтең жакшы, мына запаскасы менен болгончо сал кымбатыраак. Оригинал ушул. Сонун экен, ушудан алыш керек.